Kua tere te whakaaro kia uru atu he tauwhiro ki roto i ngā kura, whai muri ho i te tūkinotanga o tētahi kōtiro i Waitākere. E toru te kau mā ono ngā hāmene kei runga i ngā mātua o te kōtiro mo te tūkino i āia me tana taina. Hea i ki te tūmuaki o te kura kaupapa Māori o Manurewa, he pai te whakaaro, engari kei reira e tahi mā harahara. Anei te pūrongo a Kingi Kiriona. I mua i tāna noho hei koro matua tuarua mō Tāmaki Makaurau, te kaumārima taua Penny Hulse e mahi kaunihera ana mo te hapori o Waitākere. No te rongo kōrero mo te tūkinotanga o tētahi kōtiro i tōna hapori i tīmata tana whiriwhiri rongoa. At the moment, we've got social workers in schools and they're stretched to the max. What we're looking at, and this was the Waitākere Task Force, was very keen to look at specialist family violence workers attached to schools. E ai kia Penny ka riro mā aua kai whakatau hinengaro ngā kaiako o ngā kura e ārahi i roto i ngā take tūkino tamariki. Engari kei te rangirua tēnei tumuaki ki tēnā. Hara te mea ko ngā tamariki nā mea me titiro, ko ngā whānau ke puta mai ai wera momo tamariki. Nā te mea ko tāna puke te hoiho, mehe mea kei te pērā te whakaaro i nāia nei. It helps the school analyse whether the issue is serious enough. It helps build relationship with the family to see whether they want to make changes. And then if the family doesn't want to engage, doesn't want to change, can follow up with the statutory agencies to make sure they put statutory power in place. Ina nahi I whakahengia te tono a ngā mātua o te kōtiro o Waitākere, kia tukuna rāiwa mo te krihimete I runga I te utuhere. Kua hāmene tia rātau mo te tīhore I te kiri o tā rāiwa kōtiro, me te rurutu waiwera ki runga I āia. He pērā rawa te kino o ngā whara o te kōtiro, kaore a Penny Hulse I te mōhio, me nā kaitana kaupapa te rongoa mōna. I think in this case, the family had so many people working with it that I don't know if it would have made a difference. The real key is, in all these cases, we need to put the children and their safety at the heart of any decisions that are made. Kei te rangahautia tēnei take e te minita whakahiato ora me te kōmihana mō ngā tamariki. E ai ki ngā pirihimana o Waitākere, ka noho te kōtiro ki raro I tētahi kai whakatau hinengaro a Matenoa. Kingi Kiriona, Te Karere.